Islam betabar di Aceh betabar, tetap ne ikut ulama, ne sayang ne cinta ulama, ne jaga belena gopcuca ulama, ne jaga iman lam tubuh bahasa dia bertatar ke dunia dilawang kalai bangsa siah yang harus tena ulama, ne sayang ne cinta ulama, ne jaga sayang kebita sayang menyai Islam padam hancur peradaban umat manusia dan alai sojir badan berdat kaya melabang hancur peradaban umat manusia bersabar-sabar tanya jaga ulama di Aceh, bersabar-sabar fikir Islam Aceh buta berjaya. Tita angin perbadahan musurut megulang balut musim bah Islam beda di Aceh beda ber tetap mengikut ulama, ne sayang ne cinta ulama, ne jaga belena gopcuca ulama, ne jaga